no kama kilo no mbona leo mena masuka mega Monyita wawili kwa wawili wawili kwa wawili ososo na bora wawili kwa wawili wawili kwa ososo na wawili kwa ososo na bathi tineria soso acio mundu musuka wake dio matineria au omohe moke naguo soso acio tandatu na nethengio muno mweshimiwa dio matineria mundu wake moke riu tuikare thi Tatiko muhiga nä må kenete ka tå hinge må cemanio nä må kwenda tå hinge må cemanio nä må kwenda tå hinge må cemanio nä ndamba ndamå cokeria ngatho nä kå he kura cianyu na gä tä o nehere mwana ciringi ngiri twana tå tå nä tå nini må no nä gaku na Ngai akarathime maitå å thiä å kagå rä re kä ratå na nä tå kwendete må no må no maitå thiä å rore kana gaku na nä tå kwendete muhegete hare kiria njikareire marekei maikare thi aya andu matire na mere niguo kilo 200 lengine aletewe yake kesho 2 ya 6 William Samoei Ruto tu Yesu nena wa abe muhone maitho no akigwa ndeto yo nimo konyinera nduma ikara iharia wasana ni okuinira guku ndumo na maranjira tuticio ri na tuthiete wega mimi nilikuwa nataka kusema na nataka imchukue hata tukijaribu ku revive the coffee sector. We also want to urge our farmers that we are dealing with old bushes and old variety. We need to invite people to help us to graft our existing old varieties. Bado sisi kama viongozi tutaendelea kuongelesha wakulima. Kuna haja ya kuwaletea the new varieties. Kuna haja ya kuwaletea coffee seedlings. Because hata tutengeneze maneno ya market na tutengeneze maneno ya bei, lazima tuangalie maneno ya production. We have to increase in the production of our produce. We have to increase our youth. Ili tukiambia wakulima tunataka kuangalia maneno ya kahawa, wengi wao hata walikata miti yao ya kahawa, kuna kuwa hiyo kahawa iko. Nimukwenda tumurehera kahawa. Athia momati atemete kahawa. Nigetha tukiaria uhoro wa kahawa tukamenya kina kahawa karia muratundika ingi niguo. Nimukwenda kwaririo ni MC itu. Kino anyone mwana moririe no ciongi wako nene mumenye kina boni wa muthiti ni muramumenya ate Father Alex mugumo-ini he MCA haha ni Father koguo mwahorera ona mitha no aturutire Father Alex rogama makomenye Father Alex rogama Ngai ni murungaru Nimona Father horera Father rohe Ocio etagwo Father Alex mweshimiwa na no wako gwitagwo mugumo-ini kuria mwena wa Gatanga nimukwenda kuona ungi Erija kiuma mucie akira ciana ciake mukurino angararia oyo nori kiki oyo nori kiki Ocio nake MCA ucio no akundu gwitagwo ngararia ni ndikwenda kumamenyithania tondu ni mekwĩmenyithania na ni aratakwo turi othe na ni thengiũ muno MCA ni guka ni mukwenda kuona ungi wa young generation mukwenda kumuona winaga nyau ĩrĩaga mbĩa ukira wasarĩtwo ni ũrĩa nyau ĩrĩaga mbĩa
Okira wekete yao. Kau arekira na kau oke kina haha. DJ wana asari boina kera tunapaju ni kareve no mumenya no atari muna kamono atumia na inyue wasoya tumia marauga we muthaka muno ni muthaka muno fio ni mukwenda kuona atatu matare na thuri na tumasariria thuri guku. Nimukwenda kuona MCA matare na thuri. Ona ni atano matare na thuri. Ni maremenya ndugande ndinde gutangatha sete rugama ngusaririe muthuri guku. Julia ni rugama ngusaririe muthuri guku. Karo ni ari. Karo na kioke nemoke acio matare ya thuri. Na ori oretwo mukamiwe na muthuri ugutura muthuri waku etagwo atia. Sete ukai acio matare na thuri mumone. Mani muno le moraga mutsagora atumia thaka. Wari motiga wetu na muthuri. Ina itado marenda thuri nie negetha kia muthuri teinago. Tata wa ini dio wo ko dori ona mundu. Ini haha wega. Manana thank you mono. Manana thank you mono. This is a very beautiful thing. Ona reke horo bisa na you. This is a very beautiful thing. Gokoto na MCA maratu togoria atumia. Ne mono to otogoria atumia ni othiete na mbere. Na twena onge wake morori wetagwo Arispa. Tuthie na mbere na kumanyitira na kumahoera. Hawa mama ni warembo sana. Atumia mandimuyire thiri. Haha gutiri wena muthuri. Aya mena musara na ngari no ena kamwana no ena mwanake utari mundu urenda ko etaraha nini wesagorere warispa iwe kwena thuri oka araire-ini haha mutumia urenda uriku urenda muruguo hiki uriku urenda uriku moere Duikere hawe makanyanya kuhe namba ya murio. No ndigareti atumia haha. Oya na muthuri. Awe ni urathukia ndonyo ikara thi. Oya etagwo Arispa na ni mheshimiwa twendete muno wa Kimorori. Aya ndematige guku. Ndematige guku kana thie nao. Ndematige guku. Nemoko mahana basi ana kenyu. Oyo etagwo Sete. Ugaretwo ria. Ndagwa City. Etagwo Hana. Afakaro. Wangare. Nimwanyita maretwo ma. Oyo urenda uriku? Uroneria muruguo uriku? Ndiugarege na namba ya muruguo. Oka. Oyo muraihu. Ndiugarege. Tigaretia thoko. Na muthuri urenda mundu Mathia oi thiukanegero namba ya muthuri waku ne murenda ndige anake aria matare na atumia guku hena mundu tare mundu wagire mpesa ni urenda ungi na mutumia waku ndira ithumia na githikiriria Niende ndagwira mukuhoro. Tara mwire tuwe hana gicicio. Thank you muno. Mheshimiwa wa hapa. Mheshimiwa hapa. Waikira na rwembo soka haria ndoke ukithio rugamete haha na hende ya campaign wendaga twinde gaku na arageria haha